Atzahana ma poncana ambel tun zum Koks schnapzel tío Dios. Macojapan to Éxodo capítulo 13. Coujana to Éxodo capítulo 13, versículo 1, es versículo 2. Es Éxodo capítulo 13, versículo 11, versículo 16. Tiqir el coyolel chenti jote tel payet tenegel kial alumr eshtech tel payet tenegel chkwal a Israel tu zinkyok motun sheoyet de Dios. Bueno, adjunuk bel zacht con Dios tech otak sheetz nam de Israel takt kawel Egipto. Adjunuk bel lo Niolen kier tenegel kial alumr es tenegel chkwal a Israel. Titaktenuk bel anetsen. Bueno, aatsen kosnaktel getir te abluhan. Tenegel. Ajo Dios tzachtkama tzachtnikum de Moisés. Éxodo 13:1 es 2 chikhalum. Tzachyolan kaman Dios de Moisés, esen shet kaman de Halum. Moisés, pa kamalchi tenegel chikwal a Israel, est tiakil tenegel kial alumr, kun alke kitzchel tenegel kishol shal, es kishol alumr, wechi, chitzen de Dios, tzach nikun de Moisés. Ahora, Mekiakil hot negel kial chech mu kial bur. Kicheshwings tuk hunrit tunt kotpen. 18 kamis el chkotpense. Kitok kuit kul. Es machkas hot negel kwal a. Kichawel kicheshwen tunt kotpet. Chitsenukul zach o de Moisés. Por anguchen ajoti Dios lulo. Tunzen chole toknaak. Tetnegel ksachel knaach indi ho Egipto. Otak tsayach stan Dios otak tsabant takt kabel tenam de Egipto. Me atzen stan Dios y Jacob sin jutz de Dios es atzen de Dios tsachpa stan mikir. Sket Moisés tun Dios. Tuntok Moisés te yolel, tus macabros, tus inquietos están en Dios. Chach de Moisés yolel, me hacen de Faraón, no se están. 10 plagas. Zapón tiba Egipto. Tot negel, tot ka, tot toshen, tot kjagen, tot huey, tot kakken, tot woeken, is tot elgen, tot wachsachen, is tot elgen. Mische zachpasche te Faraón tan. Mische 80 die tan. Tú que tzakpid tan Dios. Doch plaga número 10, tzakman Dios kalum. Zulpetson und lulteme plaga tzhan. Tietzens, zul und dich jabel doch Ägypto. Es kimmel tenegel kwal de hungen ga. De Ägypto. Hungen tenegel ka primogenito. Es kimmel tenegel tal alum tocht yakil. Familia de Egipto. Es ambel que el zakpin que ton Faraón chitzen de Dios. Es ik wacht. Technik gearbeit ik ángel. Schulen doch ga Egipto. Es iwachkim tenegel kwal. Es iwachkim tenegel alum. Bueno, manche ets que tnam tzhan de Israel. Lo que van la jonge macheetza gaan kuschere pero kuchesh halenko van la jonge usted que es de conen con kuchvisa ok la qobah ahal qyaqil chichila kumuntish ta khonja ahanti ta khonkim tanleko qala to khonja lut negel cual lut tanleko es lut negel alum khlup aqleko por lo tanto qala kuchesh mehaleko van la jonge y etze te quets. Bueno,
matzets tnam te Israel tchan tcha juntig nyama luqa machitzaqpich es oxen krikvetsin gibt und ponkan doch Canaan juntot an el wenches en Dios. Bueno, machiets que tchan me at jun nukbel matzat on Dios que juntenech nukbel atzen ma quel kik sin keri nins ichluhan jun ab quel kik sin betitsi quel ikset tenegen kels khion tal mil te juntal ab ajotal mil ansen titki kels kin quel kibion te kichi khau kchelsen te ba mi kukitoqan aqal ايش ميخش كشكون تكنيك بل الدكتور قالت الجنس ايش خدشت تباخيون قد خميش باخسيون اكو كباتن كتاخل كريون كي اقول تدوك كشي كل كبينشين كبان انتي ليبادورا او شتوخ ايش خدشكش تشيوال دير كل كيكسن خيلون تسن كل كنانس آلش خاش انتون تنكتاق باخشيسن ديوس قاعد خم بيتر شخال أتخاي مكسر كلاو هتك موس إسن قطعت تكوديك سأخو نينز إخلو إيش قطعت توان تيخو شخوا خلو كبالة توانتس توان برنيخ توك تيجل تشيبخ شيتس خنوك ولا خدت قديوس إيش أقو بخشنا سندير أنت خانس قيول تيخو تكا نكبل تقون ديوس أنت تكا نكبل آتن لوكا أيتسن تنيخل شقاي وتنيخل شقوالها أي أقاق تكشبيت primogénito توخكستي كالكبان اسم كتشتاخل شقون توي إيش أخو تنيخل كالن كالكبان اسم كتشتاخل شقون توي ويغي أنا سنشتن تديوس نقصنتون سخشي قاعد كتك شيخ وكتا الكبور mi pensa que pon que se burwe que se ante Dios min qala qat khul que tal chech es ma ku khul tal talts en vez de que ongi a tal tmangbur pues o sea tal kyalen se matzul mi tal que pon que bur qala qat que pon khurrit de trel khurrit que se pon de trel es ikshut como la le che que pon que se kwalt se wet qala قاتكون خلت شل برسيك تخلكون شل porque hueco es ante Dios. Entonces, anukul khatzat o Dios es anukul hakoshnak sentihan. Atzum hunterschelt. Titsens elpene tunt haupait hot nechel kyal alum. Titsens elpene tunt haupait hot nechel kwal Israel es entunche oyits de Dios. Titsens elpene hasta te Dios en Sahmante, Éxodo 13, 14 y 15. Chichalum, Éxodo capítulo 13, versículo 14, versículo 15. Chichalum, Chichalum. Achsen Sachkan en Kechtun, Chiquala, Achtbet Ich. Kachichiqualri Kechthalum. Titzen Zelpene Lo. De Kun Habait hat Nechel Alum. Es un Tunchitz de Dios. Tikun نخبايت خدناه الكوال اسم شل خد شلت تيتم تلبن اللقة تجي كوال غيكي آن كتر كتاق من كيك خلون جيتم تديوس شين نخبايت خدناه التالالوك نخبايت خدناه الكوال توخا porque tu tipo en Dios o etzaque tochtnam de Egipto ha oteni tehun aanel. Tech mishet zie faraón tu ketzel. ikumt yon kman Dios ochnit nechel chikwal a Egipto. Tzachshke kirt nechel chikwal shal aya aqe. Pobach kirt nechel kyal alumch aya atmanke. Tunzen so. Nchiko kbion hit nechel kyal alumch atmanke tekman Dios. Kyakil hot nechel kwal aya aqe. Nchi el kotpan. Nshi ho oyach kir. Nshi ho ti tekshel.
como la chicubiet que anse, me iltig, tun shik shell, jushel tun kimtek shell, chichkutzinkeji que chicuala de Dios. Entonces, kama klarenchen totui, kama chulechen tot nabla. Achot ka ushel sat ka nukbel, achot ka nukbel sat con Dios. Atsen kawul chipan keji tnegel tal alub aya atal tmanke. Es kawul chipan keji achot tnegel chicuala ah. Es en que chizachal chipon se te wey. Atsen ka juntal bur, mitza chipon ke bur, kala juntal rit kzachal chipon te tshel. Katsen ka misa chipon se rit te tshel ke bur, kitokun kui ti tkul bur, kunya kekeri ansen chizin de Dios. Es atsen kai, lala chiku kibion ke kai, te hu oyech te wey. Mekzachel chipon Judí te tshel Chisn kanil toch niet tot Dios Junrit taklushi te tshel Akash kuchink El cholechen toch na Titsen shi tak te tshel Junkwal tons tklet Acholunche Dios te jun yekbel Este jun na afte Machikim tnegel kwal toch Egipto Machikim tnegel alumch to Egipto Tons in kletke est in tzakpa. Tons tzakal choge gelun te khoye khate we tons und kuchinari achon binchimen asokun binchin kire noch tun tzakpa khachitsen de Dios. Bueno. Khulshelthan. Khtochtzelet und kukinchin nam khalulo Altzele ke ambelstund khikpan takhot negel kyalen tun shite Dios es altzele ke ambelstund khikpan takhot negel kah tun shite Dios anke qirtaqts anke ambelstund kubinche takha anzan Ashtio Dios en tzachtzamante Éxodo capítulo 13 versículo 11 chikhalum 18 kyokshketun khman Dios doch kchot cananeo Senkushn sigin ke es kekshechen es achit on ke kchi el kpangi tnegel kwala ah te man Dios est kyaqil tnegel tal kyalen ayetal tmank kun te man Dios tnegel kwal ah es tnegel aluk ayet man Pero aquel que vinchin que rilu, a kyok shetun coman Dios, toch choch atzatzi en Dios que. Entonces en el cholei, ñatle nocte kietzhanto Egipto, estli ishi chuk mu alumch te Dios kala, nuk beltetzak on, me aquel que vinchin ri, a kyok sin kietzhanto choch amachenzi en que. Bueno. Chapam achbele nukwels lokjunt namte Israel atzent kjagel schelcho. Chapam achbelets atzach ket negel schel. Bueno, ante schelcho. Anket ka nukwels at con Dios. Ho atzent und tchabait tnegel tal alub chatman. Es tnegel kwal aqah. Es un tun tchabait tun oid de Dios. Anket ka schel. Titsen schillets getun khapait negel tal alub atman es negel qa tin schilne te khunafte ast inche Dios tirt tanman tun det skot kha namte Egipto anke tosh schel khtoch taqtsent kun kinchen nam khalulo ach taq ponkan toch toch a otaq tsacht zigen Dios ke Kotzens gaan die kjagel schel. Chapam achbele, nukwels lak und namt Israel, muminach. Bueno, atio Dios kzachal munteque, man koshkats gaan toch números. Libro de Números, capítulo 3, kzachal shkekun toch versículo 40. Titzent amanto Números capítulo 3 versículo 40. Bueno, kshelkur chik halum. Tzacht kama Dios de Moisés halum.
Moisés ahlang se kibach tenegel chikwal ach Israel aya aqah chishke kiho mabach khushaw kulne itzre erstens eben kusch kibi tunzen delt qanlich desin kibach achitsach qonchi levita tewe tekshel khot negel chikwal Israelita ayetsin kyal levita kchi el payit tewe tekshel khot negel kyalan ach Israel kun ayewe Dios mambach hautzen tachla Moisés khibach negel chikwal ach Israel aya aqah Senkush katzat kaman Dios te. Atsen kibachot negel kwalbach aya aqah. Chishke kiho otak bach khushaw tulne itzge. Esh katsan otak tik kap tibach shanatsu. Khapam bachte 22,273. Tzachziyolo kaman Dios te Moisés khalum. Pa melchi levita tekshel tenegel chikwal Israel. Ik kesh ho kyalen levita tekshel tenegel kyalen Israelita. Tu weke chit kyakil levita. Ayengwe Dios mamba. Metun sin kletcho 273 tenegel chikwal ach Israel. Amas kibach chutz levita. كل تقارن خويسق وقتي خون شخال آتن سقوق كينش تالن خطيكو خون سيكلو أن أوكن توخ شخنخا أكينش خطيكو 20 خيرس كشل تقوغي وقتي أعرون إلسن كتقوال تكوت بلكي إسرائيليتا أماس كبخ خوصن تشمو مويسيس تخبوق Tekot pelke Israelita, amas kibach chutz levita. Atzem puak chmet tun, kich, atzem puak chmet tun, kichot negel chikwalach Israel, japante 1365 ciclo. Tsengosh japuakan okan toch schanja. Te ikho, eshet o Moisés japuak anzen te Aaron, esket kwal Aaron, Senkush katzat kaman Dios ke. Koyole chentiro junt negel Dios lo. Apach ke nukwel sagt on Dios te Moisés ate kietz kushish Egipto. Katzes te chongi te negel alum te wei me ayet manke. Esh katzes te chongi ayet te negel chikwala ka te wei. Porque machiklet que un me makim tnegel chikwal ach Egipto es tnegel alum hat manto hat Egipto to kshizak ori ketwei chitzente Dios. Pero an schelsen ko schel dir khapem ach beleluts an un klona ach khundirt ko bel Dios. To holt cholts matzat khio holt Dios tuml Sensent le tumib antelum toch tchwinkelt tan. Te tenegel te Jacob doset kwal seul. Kshol doset kwal at juntets levita tbi moqal levi tbi junt kwal Jacob. Per tirtsen te levi mat el po en junchuk schal. Te levi magjet tshur. Machi ult kwal es ayetzent kwal levi machi mache machi ult kwal machi ult levit chman matzel po o khalti levi. Pero toch sunt Dios sat kamante Dios khalonte Moisés achlangsen khtetsen kibach levitas khtetsen kibach ayet yach levi Mechitz la pateta khau takhla Moisés tiach levi Japin kibachte 22,000 cabales 22,000 kibachte takhla Moisés. Un ejemplo, sagt con nukbel khalum
Ajlanksen Gtetzen Kibach familia López. Mo Ajlanksen Gtetzen Kibach familia Gabriel. Ajlanksen Gtetzen Kibach familia Ortega. Por ejemplo. Entonces, X de más de Moisés. Ajlanksen Gtetzen Kibach familia de Levi. Kuch de Moisés, octen de Moisés Ajlalte. 22,000 Kibach Levi. Entonces, sagt de Dios Han, Han Ajlanksen Gtetzen Kibach. Pues, ahí atnegel Kikual Ach Israel. Aya atalqaqe Gtetzen Kibach atnegel Kikual atalqa. Shiwete Moisés Ajlalte. Atzachtek Kijautachla Moisés. 22,273 Kibach. Tu mensaje de Dios, bueno. Ayetzin Kial Levi, Hodge Kial Levi, Ayetzin Kchiokal Han Tetschelcho, Tenegel Kial Ach Israel, Atusik on Takway Tochol, Mitzak on Ketcha, Ayet Negel Kial Han, Mitzak on. Kala aye kialan achlevita chiokal tetshel. Aye kialan achlevita kchikimel tetshelcho kialan tnamte Israel. Entonces michtek olchan aye negel kialan kala a que levitas chiokal tetshel. Es ixenskach aye a levitas apatsa a 22,000 kibach. Aye chiokal tschetewei. En vez de que tener el chicual de wey, michis de han, cala como 22,000 que levites que baja. Es 22,273 que bajo hay tener el doch Israel, tumpuza hay que levites han chiok el tetcheljo a tener el chicual a tu chicual de wey de Dios. Pero tsensen kooklte 273 porque 22,000 que levites que baja. Estos 22,273 que tener el cual que baja nam de Israel. Coña atja 273 tsensen kooklte. Entonces ni con Dios ante 273 chisen de Dios han. Kooklte on twitch. On precio. Jue sakpuak. Tui jungenschal. Entonces, inks en dat het kwijt gaan. Jue sakpuak. Tui jungenschal. Es en 273 kilowatt. En total, 1,365. Toen zag kchon a Israel tig. Kijo haya 273. Antik shel magit. Shol ach levitas. Kutsenche Moisés, oct o Moisés, jue sakpuak tui jungenschal, es en 273 kibachts. Bueno, gteets en wacht schmette michi 1,365. 1,365. Entonces, hermanos, atzen paxlun hanchi. Achik on kehi te Aaron chukat kwal ti taksite que Aaron ay taksen sacerdote ay taksen negenel nchi a antakthan ti ta an Dios o takchisket tu Dios tu kya an chuk levitas noktor templo de Dios to ansik achik on kehi puak a putsen precio 273 ama How kiege 273 antiek shelschiet. Aanzet on dat ze gaan te Aaron kuket kwal. Ik ten ook het zo Moisés, hermanos. Entonces, hermanos, titelen dat schnatzen lons te gaan kakil. Es basta que enseñanza. Pues te negel, hermanos. Tu klet tenam de Israel, Egipto. Machikim tenegel kwal es tenegel alum Egipto. Teto kikay faraón es katsen chal o chikim tenegel chal muy kwal ni chal
Kuche porque tsahan, pero kuche porque no kokimut pa an amalha y jetzt kot patnam de Israel. Kha hundir nyaba. Es ikshtakirts a awutsan katsan. At junte primogénito shkim tun klet a awa nya a Israelko, sino gentil se la tok, pero okonima hanti Jesucristo. Por ejemplo, Mateo 1:24, Sheikh Halum. Techt hausak pa José tortuat. Kutvinchin José tsenkosh hootach tzatma ángel. Tek Halum. Shitin José María tetshur. Shitin tetshur. Ahora, versículo 25 de Mateo 1. Me mishku kshay José tu María, qalat smashte tul itzkhat nechel tal, person octron stvi de Jesús. Anke nechel tal María Saúl, atza a Jesús el primogénito chteto casti nechel tal es el Kom ptsa ash ocht khushnaqtsbal taqeha. Titsenok ushkit on Dios ocht. Ayet nehel weqi Dios weqi. Qatzaqat ketet tunzat ontet te wey. Kshelt chon khunti tetshel ktsat on khunshel. Es ikshwaha abza shwaqu khut números. Mitzich oket et nechel ay me ay levitich oket et shel aza antik shel shchiet aza antik shel shchiet khwe pak twi el chon es azan pak anazan chichon ke nechenel dokta an Dios to ikstelu te khushnaqsbal te también ton son kletre porque ik aman toch Romanos 3:23 yakil shokovinchil es noctunt pajo il nti koklet kat Dios. Romanos 5:8 me ante Dios es la kavinchin il kotak matinchin tunt kim khat kwal a khunchin atnech Tekshel. Ho ik sind gemaakt op Romanos 6:23. Atzen ho chochbel tunt zaktion tekshel ho akil nant kim. Setun kim. Me atzen de Dios matzat ojo oya. Makim ho al tekshel ankeshkim tekshel a Jesucristo. Apatza atnegel albach de María. Por eso dice, Mishku kshéyete José tu María, qalatz mashete tul itzchat nechel tal, es petzon octron, stvi de Jesús. Lucas capítulo 2, versículo 6, Chik Halum. Anze ite yitakbelen, techt hapankana ich hatun titzcha atnesh María. Es itzchat schot nechel tal, primogénito. Pson tochtan es un kushwens tochun taltua chech kundish kunjach yet kyu hatunkten. Tipo michitio Dios. Anse ite itakbelen techt hauqi María tukatat nesh. Es itzchatzcho tnechel tal. Jesucristo es el primogénito. Es atzen skimche den schelle es det schelle. Atzen skimche det schelt yakil schal. Ik schatzenko is chatskon Dios levita tekshel hayet knechel kwaltun se michikim. San Juan capítulo 3 versículo 16. Kunim shist tkuch wel Dios ki schal salut us tot. Matzacht o at kwal a hunchin. Tunsen det yakil ho akchinim el tir laiche estochnahan kalektem el kichwin kal de Mateo capítulo 20 versículo 28
Con ikten tsenko te cual ichin mis ulte tun kiach un schalte, kala tun tach un ketschkant, tun chet ont chwinkel, noch tun chiklet koch ni schaltu. Mishikim ke tnam ta Israel kialen, kala machi hatskon kialen levita, tun kikim te kshel ho kialen ach Israel, kon at te Dios tchaklet koch. Ikshkehal, autaketun kim. Akul tsahun khalun, pero como kokimelt, ikte o kokimelte. Pero no ktunqnimelti Jesucristo chitzohotiol Dios khalun, ahí ochinimen wih es la kaotak chikima, chihawults anqet kamahan tun chahke wuki, porque nimelqiti Jesucristo con atjunke shkim tekshel, atjunke shetqonti tekshel. Ay taketen kikim, pero mi chikim tzahal, kachikim el que físicamente, pero ahulkan wel el que Jesucristo, chihawul anqenket kamah, con atjunke shkim tekshel, tun sentnach que ekipach lutz. En 1 Timoteo, hermanos, capítulo 2 y su versículo 5, chitzan junto a Dios khalun. Conjunchen de Dios at. Es junch in yol el kirchal tu ka Dios. Ankietz. Ox Jesucristo. Ashet ont chwinkel tunt kim tek shelt yakil shal. O lachtstier tun Dios toch shtkich. Junch ente Dios at. Es junch in yol el kirchal tu ka Dios. Anke a Jesucristo. Ashet od chwinkel tunt kim tek shelt yakil shal. Ajot tnegel kwal es tnegel alum ashe el tpan Dios tun kyoken te juna ste ate geshikim tnegel kwal to Egipto tun tetskot pat tan min Dios tat ka el Egipto han tun tetskot pat kha khonyab han tun tsakpa es tun tenk doch tsakpip laib ant kon schkip Machishkip in Vietnam Israel ki ochtje machishkip machichiot chol tsensa aket un tsakpa menti taktumel tsmashetes ul kol el kirtun Dios tsenko kehal un kochiot tumel tung tsakpicha tung tsakpa tung klet melakoklet kushkip ni tung kwak ni tung stich ni tung knab ni tung tetum lakoklet kal oksentets kama konimenti Jesucristo Nimshist qaqbelt ku Dios ticht yakil shal salum machin zakchon a ayent kwal khunchen tun sind yakil khok nimel wige laiche ist doch nachen laiche kirto nyaba qalek temel kichwin kalte khumar de Jesucristo como juntnegel albach masket tun Dios tun tokente makim tekshel estun khotib tekshel makokot es makoklet. Dijon que puak chon to klet, kal noctun ho knimbel ti Jesucristo, es noctun ho stal de Dios. Ka okonimen nokla chekin qib, inyala fácil tv, kuchla me. Kinch el qipen, chekinch el qib. Es kanam tnimen, achko ambeltei, lu il matzach ke kshal Guatemala. إلا شحال ما كيرتها شق أو تقبل تشنيم تخنا تقكيم لقبونتير أو تقشنيم إيش لقميشخيت وندية تخوت أنقل تكيار تقول ديوس تكيار مقاتس قنام تقشنيم pues bueno yantil tumel sentinchklet porque ayesh mishik o ambel te Dios cuando te itz qashtak me la chaqma to nachen tshel qochila Ale Dios kir, pero claro te Dios, kamanimen, is la jota kima, kletel, katzen kam mat el tiken, mishnimen, kshel tonachen te jumach Dios. Hermanos, que Dios los bendiga, que itakotaja Dios, koshnach Dios la próxima semana. Chonte hermanos, tung ambel.